Күннің əsas vaqalar haqta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Safiya Şukurova çalışam. Hayırlı akşamlar. Naqliyetsiz yol parası mir kartalarının sahipleri cemaat naqliyetinde indirim ile qatnay bileyler. Peshixod adlı operatsiya Ahmedjit'te yol hareketi qaydalarını bozganlar tutula. Keriç ve Kefiye için Suf Yedihuyu rayonlarında Suf sisteması faal şekilde tamir etili. 1,5 milyon turist Kırım'da iyul ayında rahatlandı. Bu haqda Cumhuriyetimizin yol başçısı Sergey Aksyonov Vezirler Şurasının toplaşığında haber etti. Obyektler orta derecede dolu oluvu iyul ayında 80-95%'ni teşkil etti. Yarımadada kurort sağ inkişaf ettiriliği hakkında söz yürseterek Sergey Aksyonov haydetti ki en esası bu rahatlanğanlarga hizmet gösterilivinin keyfiyetidir. Главная задача – это соответствие цены качеству предоставляемых услуг. Ничего другого в данном случае, как вот с точки зрения привлекательности, самую главную роль играть не будет. Ahmedjit'te erkun 100'den ziyade aviareys xona Cumhuriyetimizin şifahane ve musafirhanelerinde номерларының 90% bron etilgen. Мы, в принципе, я думаю, идем где-то в пределах прошлого года. На самом деле Крым, конечно, справляется, но было достаточно сложно ательерам, потому что пришлось достаточно быстро запускаться. Вы знаете, то, что поэтапный запуск, он этому помог и, в общем-то, оправдал себя с точки зрения эпидемической ситуации. Bugün Kefiye plaşlarındaki hafsızlık teşkirildi. Şehir memuriyetinin endi Cumhuriyetinin kurort ve turizm vezirliginin vekilleri beraberlikte reyet geçirdiler. Hafsızlık rahatlanuf için nasıl normalar tayinlengeni ve kaç Kırım pляжы episi talaplarga uygun alğanı hakkında Elmas Abakimova tarif etti. Уважаемые отдыхающие, соблюдайте технику безопасности на воде. Pляж Deniz, Kefiye, Karadeniz'nin altın sayılı turistlerinin tolu olar Kırım Güneş'nin nurları tübünde yatalar ve atraksiyonları da egleneler. Hafsızlıkını kurtarıcı denizciler binokl yardımıyla gözeteler. Это как правило дорожного движения, переходить дорогу на правильный сигнал светофора. Так же самое и море. Люди должны ознакомиться с этими правилами поведения на воде. То, что жара, то, что должны под зонтами находиться. Nevbetçi kurtarıcılar, temiz pляж, hem de informasyon stendiler, rahatlık zonada bu atributlar mutlaka olmak gerek. При выявлении нарушений составляются административные протоколы, которые рассматриваются впоследствии на админкомиссии. Bu yılı yanı көрсетілген çareler var. Pляжның kirişinde mutlaka sanitizerler olmalı, şezlonglar arasında hafsız mesafe kaldırmak gerek ve onlar muntazam surette dezenfeksiya etilmek gerek. В принципе, это для здоровья полезно и очень безопасно. Микробов никаких не будет, приезжайте, отдыхайте. Дай Бог вам всем здоровья. Şehir hakimiyetinin vekilleri Cumhuriyetinin kurort ve turizm vezirliginden beraberlikte reydke çıktılar. Böyle gündelik teşkirevler endi Keriç'te, Ahmedjit rayonunda, Kezler, Sağ, Suda, Kaluşta ve Yalta kurortlarında geçirildi. Umumen alganda iyul devamında 28 reyd. Nümenevi pляжlardan gayrı normalarga uygun olmagan söyleri de var. Mına misal için bu yerde rahatlık için yer abadalaştırılmagan şemsili yok. Yer çöplük dolu. Kefede endi 8 böyle pляж tapıldı. Bütün Kırım'da ise 25 memuriyetlerge ularını tertipke kirmege ve bozullarını doğurtmağa müddet berildi. Rahatlanған adamlar da bozullar hakkında haber edebilirler. Bunun için rahatlık zonalarda yazılgan telefon numarası vasıtasıyla bağlamak gerek. Elmas Abakimova ve Hasan İbragimov millet için. 7 yaşlı Daşa Xışçıq suda xatırlarından birinde 5 yaşlı oğlançıqның canını kurtardı. Көзету kameralarının videosunu içtimayaqlarda bloger Aleksandr Kiryakov paylaştı. Kadrlarda көріне ki samakatта кезінген oğlan bala basseynге abdarılıp düşe. Darya balanı kurtarmak için birden suvға atıla. Xışçıqның ana babası da yardımға aşıqtılar ve Arseniyani suvdan çıkarmağa yardım ettiler. У нас она не одна, у нас еще 2 брата старших, и те тоже, почти такие же все, добрые, отзывчивые. Она воспитывается в Нахарице, видит поступки старших. Это если у кого-то беда, она все время спешит на помощь, вот и все. Mir kartalarının cemaat nakliyetinde indirim ile qatnay bileyler. Bu haqda Kırım Cumhuriyetinin nakliyet veziri Sergey Karpov bildirdi. Kırım hakimiyeti yol parası alınılığının avtomat sistemasını kirsetmege devam etti. Yolcular bu yanı donatmanın қолланалар mı? Bu haqda bizim levhamız. Вот одно из оборудований вы видите здесь, это так называемый валидатор. Этот валидатор может принимать оплату банковской карточкой. Kontaktlar minimum derecede onaytlıq maksimum maxsus tertibatlar ile endi butun Cumhuriyet boyunca 70-100 şehir avtobusu ve troleybusu donatıldı. Bu yerli taşıcılarının tahminen yarısı.
что если у вас карта системы МИР любого банка, то при оплате проезда вы получаете скидку минус 4 рубля. То есть если в городском маршруте, это практически 25%. То есть с вас, получается, списывается 13 рублей, но перевозчик получает свои 17 рублей. Разницу компенсирует система МИР. Ne nefbet ne de aydavcılarının dikkati celp etili. Böyle şekilde Kırım avtobuslarında yol parasını tölemek mümkün. Hem de buna Avgust ayından indirim elde etili. Төлев M-карта ile hem de Android'de Mir Pay elevesi vasıtasının edilebilir. Мы видим, что вот люди оплатили 7 раз карточкой, чтобы водитель видел, что была оплата. Здесь же водитель может, нажав на кнопку, зарегистрировать проезд. Да, пользуюсь, удобно, конечно, время экономит, не так отвлекает от дороги. Yolcularının onaytlığı için validatorlarını bütün salon içinde yerleştirdiler. Aydavcı yanında ise mini terminal. Для тех, кто соображает, будет удобно. Для очень пожилых, наверное, кто не пользуется телефонами, планшетами, наверное, вряд ли это. Вот мне так кажется. Почему-то они будут нервничать и путаться в этом деле. Скажите, оплачиваете проезд картой? Ну, пока нет. У меня льготный проезд, у меня удостоверение. Буду с 1 сентября, если будет узаконено все. Kırımlılar yeni texnologiyalarga endi alışalar ve yol parasını bank kartalarının ödemege aşıqmaylar. Cumhuriyetinin Vezirler Şurası geçen senenin aprel ayında yol parası төлövünün yeni konsepsiyasını tasdiqladılar. 2020 senesi sistem operatoru ve investor belgilövüne boyunca konkurs geçirildi. Cemi nakliyeti 75%'ni qaplap almağa planlaştıra. Şimdilik bu yeni sistema tefsiyetusunu taşıyım. Kimir aydavcılar çokça para almak için validatorlarını çalıştırmaylar. Обязательность здесь присутствует, конечно. Почему? Потому что вторым этапом внедрения этой системы это будет учет перевозки льготных категорий граждан. Gelecekte EPS taşıyıcılar validatorlarını mecburi şekilde koyacaklar. Sistemi imtiyazlılarına kaydedecek. Adavcığa ise subsidiya kaytarılacak. Oktyabr ayında ise Kırım sakinleri yol parasına koşma indirim bekleyin. Plastik kartanın töregen vakit bir kerelik katnav 10 rubleni teşkil edecek. Naciye Sayeva, Diana Bikmambetova, Vitaliy Golubov, Millet için. Ахмежетке yakın saraylı kıyat köyünde suv olmağın sebebinden fevkalade vaziyet nizamı kersetildi. Meskengerge suv bergen skvajina kuruldu. 1800'ge yakın adam suvsuz kaldı. Şimdi Meskengerge yanı suv yolu geçirili. Suv ne vakit peyda olacağı Linuza Bursiyetova sorab bildi. Татьяна Нихукова endi bir qaç günden beri suvsiz o'tiram. Böyle şey birinci kere oldu diye adamlar için beklenilmegen hadise. Больше 30 лет здесь живем, никогда такого не было. Ну, были перебои, когда там свет выключат, а так никогда не было такого, что говорят, что ушла вода. Куда она ушла, что там случилось, непонятно. Lidiya Medvedeva 5-chi qatta yashay ve kunde 4 kere suv almağa tushmege mecbur. Bir o'zi yashagan qadınga yardım etken kishi yo'q. Конечно, очень тяжело. Очень. Bir hafta evvelsi sakinlerden çeşit ilarelerge şikayetler kelip başladı. Mesken yerge suv bergen skvajina kurugan. 1800 adam suvsuz kaldı. Şimdi yangi suv yolu çekilüvi boyunca işler alıp barıla. Esas vazife sakinlerini suvnen tezce temin etmektir. На сегодняшний день в целях ликвидации сложившихся обстоятельств было принято решение о реализации ряда мероприятий, в том числе строительство водовода длиной 1200 метров с центрального водовода диаметром 1200 метров, который принадлежит ГУП РК «Вода Крыма». Suvnen teminlevni avgustning 15-neci gayridan tiklemege söz bereler. Ориентировочно мы на все на это берем. Срок у нас ориентировочно около 2 недель, но будем стараться по максимуму сделать это все быстрее. Rayonning hakimiyeti fevkulade vaziyet nizamını ilan etti. Saraylı qiyat koyunun meselesi çözülüvüne maliye yerli büdjetten ayrılacak. Linuza Bursiyetova, Arsen Fukala, Millet için. Kırım'da Devlet Avtoinspeksiya İdaresi'nin xadimleri pişihod dep adlanğan operatsiya keçirip başladılar. Ahmedjet sokaklarında yol ruhsat etilmegen yerde keçken bozucular tutuldu. Profilaksik reydler avgustun 3'ünden 20'sine keçirilecek. Operatsiyasının esas maksadı piyadeler iştiragının yol nakliyat kazalarını ögünü almaktır. GİBDD xadimlerinin beraber reydke Güzel Mambetova yol aldı.
Шер автоинспекторлары yol hareketlerini bozganlarnen күрешмеге чыктылар. Эмде белли olганына көре esas bozucular bu piyadeler eкен ve hatta para cezası артуы da yardım etmey. Олар ruhsat etilmegen yerden yol geçmelerini devam eteler. На данном участке дороги проводится неоднократно профилактическая работа именно со стороны ГИБДД, выявление недопущения фактов по нарушениям статей. Факты имеются, и дорожно-транспортные происшествия были, которые повлекли вред здоровью непосредственно на наезд пешехода, так как есть пешеходный переход. В зоне видимости участники дорожного движения игнорируют, и в итоге на свой страх и риск приходит проезжать в неустановленном месте. Вам ваша жизнь недорога или что? Дорога, но я плохо слышу. Ну, а подземный пешеходный переход для кого придумали? Ну, для того, чтобы избегали эти транспортные средства двигают. ГИБДД хадимлері yol hareketi kaydelerine bozgan birinci adamını tuttular. Bu Ахмеджет Сакина Мария Иванова oldu. Я не знала. Я первый и последний раз сюда больше не буду ходить. 30 dakika devamında 15 piyade ruhsat etilgen keçitlerge kulak asmayıp istegen yerlerde yolunu keçtiler. Olar GIBDD hadimlerinin közleri o günde öz ömürlerini tehlikeye uğrattılar. Episi bozucularının subet geçirildi ve yol hareketi kaydeleri yazılgan kağıt verildi. Административная ответственность для водителей, не предоставивших преимущества движения пешеходу, предусмотрена статьей 12.18 КоАП Российской Федерации и предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Для пешеходов, переходящих дорогу в неустановленном для этого месте, предусматривает статья 12.29 КоАП РФ предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Наклиет катнаган yollar ve uçfener ruhsat берici түсте yanamagan vakit geçilgende inspektorlar ayrı dikkatle yanaşacaklar. GIBDD idaresinin malumatına göre bu yılın 6 ayı devamında regionda 152 kaza yüz verdi. Onların neticesinde 22 adam helak oldu. 134 kişi zarar gördüler. Güzel Mambetova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Едіхуй районында фаль шекілде су борулары реконструкция етілі. Андан Кереч ве Кефе шерлеріне су берілежек. Құрыжылыға 358 миллион рублей айырылды. Оның әмелге кечірілігі Қырым ве Ақяр инкишафы бойынша федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. О ердекі вазиет ақында мұхберіміз Сабина Денеева тариф ете. Едіхуй районының Қоясан көйінде құружилар суф анбарының инфраструктурасыны реконструкция етелер. Арматуларыны, суфағларыны, дренаж насосларыны ве кабелеріні дәнештірелер. Суф боруларының умуми ұзынлығы 6 километр. Ишлер 2 бөлікті алып барыла. Құружилар ғазай бөлгелерді 1200 мм диаметрді боруларыны ерештірелер. Умумен объекте 18 құруджи. 25 нусха техника чалыша. Юк ташылывы үшін месулиетлі хадимлер оны яқшы етіп пекетелер. Автокран полиэтилен боруны мұқайтлықтен көтере. Автокран полиэтилен боруны мұқайтлықтен көтере. О саланмамақ ве айланмамақ керек. Сейчас идет монтаж тройника, сейчас будем пайку делать. Меняем старый водовод диаметром 1000, металлический, который весь прохудел и по всем направлениям течет. На полиэтиленовый водовод 1200. Ишлердің умуми фияты 358 миллион рубле. Суф анбары Кереч ве Кефе сәкенлерінің суынен темен етежек. Суф системасының құруджилығы Қырым ве Ақяр инкишафы бойынша федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. У нас никаких проблем нет. Мы идем планомерно по графику. Мы проложили уже 1900 метров трубы. Суф боруларының умуми ұзынлығы 23,5 метрні тешкил еті. Екі құруджилық бөлікті ишлердің 50% бежірілді. Суф боруларының максималь кечерю в кучу 1 саата 4000 кубометр. Бу территорияны абаданлаштырачаклар. Янгынга каршы резервуарлар коюлачак. Объектны келечек сененин 1-нче кварталында тапшырачаклар. Сабина Денеева, Дмитрий Низовой, Millet üçün. Тандыр самсалары ве петелер курорт мевсім девамында Қырым сәкенлері ве мұсаферлері арасында пек рахбетлі. Оларның лезетіні ве құқысыны бір шейнен адаштырмақ мүмкін дегіл. Кемер чешіт бөлі ашларыны бүгін электрик собаларда пішірелер, ама олар да тандырға пішірілгенден қалышмай. Тижари ноқталар сайысы да арта. Мұхберіміз Мухаммед Зикирияев самса ве пете пішірілігінің сырларыны огренді. Асан Али Асанов тандыр самсасы üçün кереклі әр шейні азырлай, әт яқ ве соған доғырай.
Sonra H modellerini sepе bu biber zira ve tuz. Обязательно размять. Tandır samsası bu mod H. Kırımda yüzden ziyade samsa noktası bar. Onların yol chetinde kuralar. Bir kunde 1.2 yüzden ziyade pete ve yüzden ziyade samsa satıla. Şahjahun Ahmadjonov para kazanmak için Kırım'a Uzbekistan'dan geldi. İşini sabah saat 4'te başlay. O tandır pitelerini yapa. Birinciden hamur basa, sonra maksus aletlerinin örnekler yasay. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin bilganga oson. Bilmaganga aytyapman-ku, o'rganguncha qiynaldim. 30 gradus sıcaklıkta fırın yanında çalışmak kıyın ama aşağınlar beğense, teşekkürler bildirse, aşçılarının yorulğanı duyulmay. Жалоб, сколько работы еще не было и не будет, я думаю. Не думаю, я уверен, что жалоб не будет, так как качество на высшем уровне, то есть стараемся. Kırım'a başka regionlardan kelgen musafirler tandır samsasını beğenip aşaylar. Alexey Krasnodar vilayetinden geldi. Kırım samsaları onu ayrıca kaldırdı. Здесь всегда свежая, качественная продукция. Во-вторых, здесь повара отличные, у них здесь свои особенные рецепты. Kırım aşçıları eminler tezden samsa Amerikalı fast food'nun yerini alacak. Muhammed Zikriyev, Ervin Amiraliyev, millet için. Her yıl keçirilgen koydeşler körüşüvünün Kırım'nın çeşit yerlerinden 100'den ziyade adam geldi. Doğma kökközlüler öz ecdatlarını hatırladılar, yaşlarga bu yer hakkında yanı malumat verdiler. Mevzunun devamı Güzel Mambetovanın levhasında. Sabadan Kokkoz köyüne Yarımada'nın çeşit köşelerinden vatandaşımız aşıka. Urf adetlerge göre kuruşuv duanen başlana. Bundan son her yıl cemaat havihanede toplana edi. Ama bu yıl viruska karşı sınırlanılar sebebinden böyle oturuşuv olmadı. В связи с пандемией в этом году есть постановление Совета министров, что общественные мероприятия запрещенные, поэтому мы в режиме того, что провели, прочитали, старики собрались в мечети, провели молитвенные там обряды, и в таком режиме это все прекращается. Aksakallar bir zamanları bu yerde gotlar yaşaganları hakkında tarif eteler. Koyunun adı ise Kırım Tatar sözünden ibaret. Kok yani mavi koz demek. Ulu Vatan cenkinden son koy Sakalina dep atlandı. Öyle ben 13 yaşında, kardeşim 10 yaşındaydı gittiğimizde. Ondan işte herkes gibi gittik Uzbekistan'a. Ondan kadar kıynaldık, yürüdük. İşte son balaban olduk, östük. İşledik, taptık, aşağıdık diyen gibi yine şükür Allah'a kayıtmada yemek Allah nasip etti. Leman Ganiyev Kokkoz'de 1932 senesi doğdu. Ana babasının tuğan evini koyunu terk etmege mecbur olgan vakit o 12 yaşlı bala edi. Balalık hatırlavlar hiç unutulmaz dey. Çok kıyınçılık gördük конечно. Partizan olup katlandım, yürüdüm. Netçeydi. Önemselerge düşken vakitte partizanlar kurtardılar beni. Onun balaları da tuğan koyunu unutmaylar. Здесь корни все находятся наши, это наша история. Конечно, спокойно говорить невозможно, завораживает это все. Это память. Если мы будем знать, это и наши дети, и наши внуки, они должны знать. Kokkoz'de koydaşlar koruşuğunu keçirme gayesini Enver Ağa Hüseyinov aşlatkan edi. Bu insan 20 yıl devamında tedbirinin teşkilatçısı oldu. Ağımdaki sene Enver Ağa rahmetli oldu. Koruşuv ilk sefer onsuz geçti. Cenkten evvel ealinin eskeriyeti Kırım Tatarlar edi. Bu yerde doğanlar öz tamirlarını unutmaylar. Koydaşlar koruşuğunu yıl-yıldan çokça adam toplana. Güzel Mambetova, Hasan İbragimov, millet için. Ахмечит районun Толбан köyünde çoktan çok çeşit mezar tapıldı. Onlarının bir kısmı milletten son 1. asırga ait. Kırım artefaktları hakkında bizim ekskluziv levhamız. Толбан köyüne yakın yerde kazma işlerin alıp barıla. Evvelleri mezarının kara niyetli adamlar çaypalagan edilir. Yerli sakinler insan kemiklerinin oynagan ballarını abayladılar. Но в данном случае, если говорить о конкретном могильнике опушки, то его нашли грабители, которые разрушили некоторое количество погребений, а потом уже организовались археологические экспедиции.
Енді 17 елдан берлі мында мутихассыз археологлар ве студентлер çalışалар. Анна Борович тапалманы махсус пычахнен каза. Сейчас я зачищаю подбойную могилу, детскую. И здесь по находкам уже найдена гривна. В общем, ребенок лет 4. Находочки я оставляю в своем положении, в котором они есть в земле. И также стараюсь дойти до материка, чтобы найти, как в принципе выглядело погребение, когда его в принципе выкопали. Мында айрыжа мухайтлык не çalışалар. Бір холайсыз әрекет бүтін ишны хараплай біле. Некрополь территориясында енді 300-ден зияде кадими мезар тапылды. Кемеклерні антропологлар огренелер. Здесь обнаружено погребение 5 культур. То есть первые сюда пришли так называемые поздние скифы, то есть те скифы, которые раньше были кочевниками, перешли к оседлости. Далее сюда проникли сарматы из степей, сарматский кочевой народ. В III веке сюда пришли переселенцы Северного Кавказа, которые мы связываем с предками средневековых кавказских алан. И в конце концов в IV веке сюда нагрянули германцы с севера и оставили здесь одно свое погребение, совершенное по обряду кремации. Толбан көне алып барылған қазма ишлерінде 30 мутихассыз çalışа. Ең мұйым тапылмалар арасында қызыллықлы веджам сауытлар, илванлар бар. Эпысы тапылған шейлер милаттан соң 1-ші асырға айыт. Олар огренген соң Таврида Меркези музейін теслим етежек. Аяр Вилюлаев, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Бүгінге бұл эпысы хаберлер Милет телеканалынан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.